duit balabihan. Nasib palui dasar kada sing ubahan, kada suah pinata nyaman, babaya kawah hidup. Tapi inya tak masuk basyukur jua ada baisi keahlian yaitu keahlian hakun bagawi. Nang panting jadi duit ujarnya. Matan mau jek, batukang, ma ambil upah bahuma, sampai babulik mau jek pulang, tatap haja digawinya. Rancak jua pang inya tatiring ke atas melihat urang nang sugih, limbah itu manunduk pulang limbah kada rasa sanggup manuruti. Napa lui pina taungut hari ini, pasti kada baduit, ujar tulamak managur palui nang taungut surangan di warung acil irus. Aku rasa kasihan lawan Pak Haji Amat tu, ujar palui menunjuk ke rumah Pak Haji Amat di subarang warung. Ba apa ika mangisihani Sidin ba isi rumah harat, mutur truk banyak. Kenapa maka dikasihani? Ujar tulamak hiran. Parak gila kalu kawal kita ni makai, ujar garbus umpat manyala. Siapa nang gila? Aku kasihan haja lawan Sidin pina sasar basugih, kada kaya kita kaya ini haja bata tarusan, ujar palui lihum. Nang parlu dikasihani tu bubuhan kita, saban hari kulihan pas babaya sangkut. Duit jua pas-pasan, ujar garbus. Amun kita cangkal bacari, bisa ajua kita sugih kaya Sidin, ujar tulamak mahayal. Itu panderan amun-amun, kada harapan sugih. Bangun haja malandau, ujar palui. Ujar orang rajaki di patuk hayam. Menurut ikam, Pak Haji Amat tu nyaman lah hidupnya? Ujar tulamak nyaman banar makai, amun handak makan nang nyaman tinggal ke restoran haja, manukar baju pakaian saka handak, ujar garbus manyambung. Amun menurutku kada nyaman jua makai, ujar palui. Hau, kenapa ikam bapak dapat kaya itu? Urang sugih di mana nyaman, ujar tulamak mangaras. Pak Haji tu nyaman satu mat haja. Siangnya Sidin sibuk bacari, wayah malam kada kawa guring. Takutan duit dicuntan maling, ujar palui. Pandapat ikam ada bujurnya jua pang lui ai, tapi nang ngaran urang balabihan duit tatap nyaman, handak napa haja kawa manukar, ujar garbus umpat bapandapat. Nah dengerakan lui. Sidin itu duitnya balabihan, tulamak. Nah, amun duit balabihan menurutku malah kada nyaman, karena duitnya kada pacangan payu-payu, ujar palui magarasi tulamak. Ikam ni dasar pangarasan lui ai, takuni acil irus, kaya apa menurut Sidin amun urang balabihan duit, nyaman kada hidup. Ujar tulamak minta lawanakan lawan acil irus. Aku sabujurnya kada handak umpat bapander, tapi amun masalah duit balabihan aku sapandapat lawan palui, malah kada nyaman, duitnya bisa kada payu-payu, biar keabang mahurupakan, sabab duitnya balabihanan, baganal. Urang bang sudah maulah pas ukurannya, kada balabih kada bakurang, ujar acil irus mamacahakan rahasianya. Ranai tulamak wan garbus limbah tahu dihalabiwi palui wan acil irus. Kisah selesai. Kaina badapat pulang pada kisah si palui yang lain. Terima kasih.